Stranke iz RS-a danas kod Dodika tema državna imovina. Nakon zajedničke izjave o državnoj imovini koju su u Sarajevu potpisali lideri probosanskih stranaka i članovi predsjedništva Željko Komšić i Denis Bećirović, danas sastanak stranaka iz RS-a kod Milorada Dodika. Dodik je pozvao predstavnike svih parlamentarnih političkih stranaka iz RS-a na sastanak kako bi zauzeli jedinstven stav. Predstavnici koalicije okupljene oko SNSD-a potvrdili su prisustvo sastanku. PDP neće doći jer smatraju da se o ovoj temi treba raspravljati u Narodnoj skupštini, a poziv je odbio i Nebojša Vukanović. Na stolu će se naći dokument kojim bi stranke iz RS-a potvrdile ujedinjenost o samostalnosti u okviru Bosne i Hercegovine. Ja ću ponuditi jedan dokument da se političke partije u RS-u ujedine oko neophodnog stepena samostalnosti RS-a u okviru Bosne i Hercegovine. Moj prijedlog će biti da se odbace svi dosadašnji akti koji nisu predviđeni Ustavom bez obzira na koji način nasilje visokog predstavnika, a pogotovo sudija Ustavnog suda, rekao je Dodik. Sastanak će biti održan u Palati Republike u Banja Luci. Narodni front Jelene Trivić između Banja Luke i Beograda. Gubitak nekoliko izbornih ciklusa razbio je opoziciju u Republici Srpskoj, iz koje se sada izdigao Narodni front, partija koju je osnovala Jelena Trivić. Da li u osnivanju ove stranke ima prste i zvanični Beograd? Dobar rezultat, razlika je oko 11.000 glasova. Jelena Trivić ima razliku koja je nedostižna i koju je nemoguće stići. Ona će biti predsjednik RS-a, ubjedljivo je u izbornoj noći u oktobru prošle godine saopštio prvi čovjek PDP-a Branislav Borenović, proglašavajući pobjedu opozicione kandidatkinje Jelene Trivić. Slavlje je trajalo kratko, politički šamar je uslijedio nekoliko sedmica kasnije kada je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila pobjedu Milorada Dodika za predsjednika RS-a, a PDP podvijenog repa tražio opravdanje za loš rezultat. U toj potrazi članstvo opozicionih stranaka počelo je da se osipa, posebno jer su neki od njih više od decenije u političkoj borbi bez bilo kakvih rezultata. Špekulacije o osnivanju nove partije na čijem čelu će biti Jelena Trivić počele su nedugo nakon izbora, a potvrda je stigla nedavno u vidu videoporuke objavljene na Facebooku. Idemo zajedno u formiranje Narodnog fronta za bolju, uređeniju, pristojniju Republiku Srpsku. To je naša obaveza prema onima koji su stvarali otadžbinu, ali i prema budućnosti naše djece, navela je Trivićeva u objavi. Odmah se otvorilo pitanje finansiranja partije, članstva, ali i dalje ustinjavanje opozicije i stvaranje političkog ambijenta koji odgovara samo aktuelnoj vlasti u RS-u. Dosadašnji koncept djelovanja ujedinjene opozicije se pokazao neuspješnim. Dalje podržavati tu priču otvara pitanje daljeg insistiranja na nečemu što nema perspektivu. Sem toga, u javnosti je vidljivija i sve veća osuda opozicije zbog političke jalovosti, kaže politička analitičarka Tanja Topić, smatrajući da bi svaki pokušaj ozbiljnog angažmana u ovakvoj opoziciji doživio propast. Jelena Trivić je stekla pozamašan politički kapital na proteklim izborima i mislim da bi bila veća greška da je pustila da taj kapital propadne, nego što je pokrenula novu političku priču, zaključuje Topić. Nekoliko članova PDP-a iz Banja Luke prešlo je u Narodni front, novu partiju Jelene Trivić. Kompletan gradski odbor PDP-a u Trebinju napustio je ovu partiju i prešao u Narodni front. Nekoliko članova SDS-a također je odlučilo da napusti ovu partiju i političku sreću potraži u novoj stranci. Preletač je preletač, izdajnik je izdajnik, a sada je jasno da je među njima i već bivši poslanik PDP-a Radislav Dončić, koji je postao dio katastrofalne političke pojave po čemu je Republika Srpska, nažalost poznata već godinama, a zove se Papci. Želimo da podsjetimo Dončića, čega smo se mi svi odrekli za njegovo insistiranje da bismo mu dali šansu da postane poslanik. Reakcija je PDP-a nakon što je njihov član Radislav Dončić napustio partiju i prešao u Narodni front. Prozivate čovjeka koji je prešao iz PDP-a i ostao na istom kursu još jačem opozicionom. Godinu i više šutite na simbiozu, a sada vam smeta Radislav Dončić. Znate li vi šta je papak kada neko pređe u vlast za poziciju i sinekuru?
Za koju privilegiju je Radislav Dončić prešao u Narodni front? Nikakvu, napisala je Trivić na Facebooku, putem kojeg se jedino oglašava od formiranja stranke. Formiranje više manjih partija odgovara samo aktuelnoj vlasti, a najbolji dokaz za to su i partije iz vladajuće koalicije koje je SNSD razbio da bi umanjio njihovu političku snagu. Najbolji primjer za to je DNS, partija koja je, iako u vlasti u periodu dok je na njenom čelu bio Marko Pavić, politički rasla. Kada je stranka osvojila preko 10 poslaničkih mandata, bilo je vrijeme za razbijanje DNS-a i od dijela njihovih poslanika formiranje Demosa, političke sluge SNSD-a. Mislim da nije dobro cjepkanje opozicije na više različitih političkih partija i da to vodi samo prelijevanju istih birača iz jedne u drugu političku opciju, smatra Milan Miličević, predsjednik SDS-a, stranke koja već godinama ne može da povrati snagu na političkoj sceni, niti da ozbiljno zaprijeti kvalitetnim kadrom. Nakon početnog neutralnog stava o formiranju Narodnog fronta, predsjednik PDP-a Branislav Borenović više ne misli tako. Osipanje članstva, kaže, neće biti dobro za bilo kakvu borbu protiv vlasti. Ne želimo da, koristeći nemir unutar opozicije ili pokušavajući da od jedne druge pete grupacije ljudi ili pojedinaca stvaramo kratkotrajnu korist za sebe i usrećujemo režim, ističe Borenović. Tvrdi da javni prostor vapi za drugačijim političkim pričama i da ukoliko Trivićeva ostane dosljedna političkim principima koje je promovisala u kampanji, da njena priča uz dobar politički program može postati uspješna. Nije ona ta koja je rasturila i uništila opoziciju, njeno uništenje i osipanje traje dugo i inicirano je od strane vladajućih. Ne mislim da osnivanje Narodnog fronta znači završni udar opoziciji, već šansu da se izvrši prijeko potrebno pročišćavanje u njenim redovima. Garancije za uspjeh nema, ali je bitno da se odustane od promašenih modela koji nisu donijeli rezultate, smatra Tanja Topić. A Trivićeva bi uskoro mogla imati klub u Narodnoj skupštini RS-a, za što joj fale još 2 poslanika. S druge strane, za pojačanu aktivnost partije, prebacivanje članstva, ali i samo formiranje stranke mnogi krive zvanični Beograd, smatrajući da je Narodni front zapravo produžena ruka Srpske napredne stranke. Formiranje nadnacionalnog pokreta sličnog saziva kao u Srbiji samo je produbilo špekulacije koje manje više svi potvrđuju, osim članova Narodnog fronta koji su nedostupni za izjave. Definitivno se stiče utisak, i o tome se uveliko šuška, da u ovoj inicijativi prste ima i zvanični Beograd, što je po mom mišljenju tačno. Zvanični Beograd će reći da podržava srpski narod u Bosni i Hercegovini i da će sarađivati sa onima koje građani biraju, kaže Topić, ukazujući na smanjenu saradnju političkog rukovodstva Beograda i Banja Luke. Mi možemo samo nagađati i čitati između redova šta se krije iza razređenih susreta, prvih među Srbima koji su donedavno održavani u prisnoj i bratskoj atmosferi, gotovo sedmično, zaključuje Topić. Milanović i Plenković čestitali Ramazanski Bajram. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović uputio je čestitku hrvatskim građanima i građanima islamske vjeroispovijesti povodom proslave Ramazanskog Bajrama, te poželio da im blagdan donese radosne trenutke vjerskog i obiteljskog zajedništva. Nakon mjesec posta i poniznosti u kojem se pokazuje snaga vjere, naše sugrađanke i sugrađani islamske vjeroispovijesti slave Ramazanski Bajram. Čestitam vam od srca taj veliki blagdan žrtve i odricanja uz želju da vam donese radosne i mirne trenutke vjerskog i obiteljskog zajedništva. Kao i u obitelji, svim ljudima potrebno je uzajamno poštivanje i unutar zajednice u kojoj žive, a najbolji način da ga postignemo prijateljski je razgovor i razmjena mišljenja. Samo tako moguće je graditi tolerantno i solidarno društvo u kojemu ćemo se međusobno razumjeti i skupa razvijati odnose na dobrobit naše zajedničke domovine. Bajram šerif Mubarek Olsun navodi u čestitci Milanović. Također i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković uputio je čestitku predsjedniku Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftiji Azizu Efendiji Hasanoviću i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u povodu Ramazanskog Bajrama, prenosi HINA. Vrijeme pripreme za ovaj veliki blagdan proteklo je u odricanju, postu, molitvi i pomaganju svima kojima je pomoć potrebna. Zato vam svima želim da ovogodišnju proslavu Ramazanskog Bajrama provedete u radosnom i spokojnom obiteljskom okruženju. Ponosni smo na veće tradicionalno dobre odnose sa predstavnicima islamske zajednice, koji su važna sastavnica hrvatskog društva, i takve ćemo odnose nastaviti njegovati u buduće.
U ime vlade i osobno od srca vama i svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Republici Hrvatskoj čestitam Ramazanski Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun stoji u čestitci hrvatskog premijera.